July ni somni pariat zirtop ni sangni somni pathum ani e kan thenom Manipura meiteile tlangmi te inkara inti buaina rap thlak tak chuak chuan India sarkar ati buai hne ta hle mai Central BJP kaihruai National Democratic Alliance NDA sarkar rin tok lo na no confidence motion chu Nimin Khan Congress MP Gaurav Gogoi chuan parliament a apulut MP Gogoi motion putlu hi Congress MP baka eptu party MP dang somnga ten an thlopa wangin Lok Sabha speaker chuan house soiho le vote thlak thei turin apomani ma se soiho hun tur hi ruat alani lo thung Congress baka hian Congress thopui INDIA India MP te chuan an thlop vek bokani parliament in ni Rajya Sabha le Lok Sabha a hian monsoon session tran ani tangin Manipur buaina chungchang soiho chu eptu party ten an ngiat denga ma se sarkar lamin sesona rel tura ruat sa soiho phot adu wangin an rem ti lo thung hei wang hian July ni somnia session nei tran ani tangin ro rel theilovin engoma chen anom to Manipur tual chung buaina boruakin India atuam mek laya sarkar lai pui malakna beitham an tiwang le Prime Minister Narendra Modi atong chuak dulo chu eptu party te hian sarkar rin tok lo na putlu na tlinga ngain no confidence motion ni an puluta ni eptu party ten Rajya Sabha a Manipur buaina soiho phuta andorna AAP MP Sanjay Singh chu ro relna tel chun zom theilovin suspend ania hei wang hian eptu MP te chuan tholeni zan khan nor an lo huai hot to bok Norna hian INDIA for Manipur ti plakat te an kengani no confidence motion hi Bharat Rashtriya Samiti BRS suan asanin an thelut ve boka ani hian MP pakwa an nei Union Home Minister Amit Shah chuan Manipur chungchang soitur hian sarkar hi ain perenga party dangte ngai dan po lak adu India rama party zongjong te hi Manipur buaina chingfel tura kan kalkhom thei ka bei sei ti in Twitter kaltlangin eptu party te ahil Amit Shah hian Multi State Cooperative Society Amendment Bill chu ka achanga vote la in pass to ani an thuken lo au pui ho hi chuan soiho na emo cooperative lam an ngai tua chuang lo Dalit an ni emo meichia po ni se ti in eptu te lo au beng sensu tul lo ati zia asoi zui no confidence motion hi eptu party ten sarkar lai an rin zo lo na lan tira sarkar chun zom zel thei to lo tura pai thlak theina nia sarkar pai tha zo lo tura ngaya po eptu labin sarkar ro rel na an rin tok lo zia lan tina tan man alo ni to bok sarkar na chelmek tu te ti diklo le sarkar chun zom tura an tlak to lo na soina huna tan te po manani Lok Sabha member ni to phot chuan no confidence motion ni house a hian an pulu theya ma se member somnga talin an thlo pangai thung Rajya Sabha a pudlu thei ani lowa Lok Sabha a chau pudlu thei ni in Lok Sabha rule za som cooperate clause 1 le rule za som cooperate clause 5 manga pudlu tu ni in Lok Sabha speaker in soiho tura apom vele anga ani No confidence motion hi house ro rel nia ziaka speaker nena thelu turania speaker hian motion soiho hun tur aruatanga soiho hun chung tur po speaker thu ani soiho na nei ani zwa vote lak turania member tamjokin andua motion pass ani chuan sarkar lai chu ani hnu do angai motion hi pass ani lo ero chuan sarkar lai chuan ro rel na an chel chun zom zel thei thungang India zalenua no confidence motion hi Lok Sabha a hian voice of ni pasari pudlu alo ni towa anhunhung ber chu kumsang ni som pariata Narendra Modi sarkar a khan pudlu ani tuna hian Lok Sabha seat zanga somli pathum oma BJP le athopui NDA te hian seat zathum somthum pakhat an nei meka eptu party intelcom INDIA India te hian seat za somli pali an nei thong Manipur tual chung buaina achuanua state chunga dan le thu pek ken ko chungchanga na sataka beina tok mek
Chief Minister N Biren Singh chuan midang norna awangin Chief Minister ani na tanga ban atum lo thu le Central lam ho tu te du dan ani chawin ban atum thu asoi tuna chuan ban tumna ka nei lo Central ho tu ten bang tura min ti chawin ka bangang ti in a interview na Chief Minister Biren Singh chuan asoi Manipura meiche pani saruaka kholaya fanpui video adar nuwa Congress le eptu party sang te chuan N Biren Singh chu Chief Minister atanga bang turin anor na le ban na the lut don ang le BJP in Chief Minister atanga bang turin anti ti thu thang om chung chang soin Biren Singh chuan Manipur mi pui thlan ani ti soya bang tura min ti na omlo ma se Central lam ho tu tele Manipur mi puin an du zok ani chuan ka por si ka chol sanang ti in soi Biren Singh chuan Khovela political party lianber worker le state pakhat Chief Minister kani Central lam ho tu te thu pe kang ang chu ka zomang tun din muna chuan ka ngai poi mo ber chu Manipura dan le thu pe ken ko le ama thiang bera in rem na siamani tun thlegin tuma in bana thelu turin minla tilo ati Chief Minister Biren Singh chuan state a boina chhuwa chana dan lawa lo lu tele rui lo tol tu te apua dan lawa lo lu te dang turin thei top kan chuwa hemi atan hian committee te dinani Manipura hian tribe somthum pali anoma chung zinga chuan ku ki le meitei antel state chunga khosamek ta chu an in ngei ma se mi then katin kongzo chunama mangin buina an chok chuakani ti in mei ni thuma tribal ten kong an zo atanga state a buina chhuwa chungchang asoi dan lawa lo lu te hi dan kan tuma wangin buina a intana state pona tanga lo lut militan le rui lo tol tu te thil ti ni ti in Chief Minister chuan asoi Manipura remna aum le thuai don thu asoi bok Manipur sarkar chuan tual chung buina a chuwa wanga thathum don state chunga broadband internet ati top nuwa thole nikal ta khan a thla dul hleka mobile internet ero ti top chun zom zel tun thleng hian alani thung state home department chuan broadband connection chu state IP mangchawa pek ani thule man thei hun siam ani thu te hemi chung point router satanga Wi-Fi hotspot phal ani lo ti soi social media website te chu block anlani dona subscriber te chu system atanga VPN software omsa paya software VPN apthar engma install lo turati anni sarkar chuan internet ti top ani wangin office le zirna in sangsangin antor dan te in atanga nathok te baka mobile recharge LPC cylinder booking bill payna le online service dang ahong wangin mi puite har sana to te asiat pui thu ata langa kai hroina siamte zom that ani dana zirin broadband internet khapna chu thladul chhozel ani tur thu asoi bok National Human Rights Commission NHRC chuan Manipur sarkar chu tharum thona a thlen to lo na tura mala turin asiatir NHRC chuan thu chu asiama hian chi le chi in kara buina chuak tua tu te tana state sarkar in chom dona le trampuina apek dan te azon bok thu nei tu ta chu human right paljuta om to lo na tu le tharum thona ti top turun thu pe kan ti in human right panel chuan atalang NHRC thu chua chuan Manipur state chunga buina chuak chun zom zel awanga human right paljuna thleng chu eng tiang takin nge state sarkarin abo zui dan ngai chan mek ania hei wangian thu nei na malak na hriat apoimo poi khoina thleng tam tak abo zui na hian commission chuan thu top asiama in thu nei tu te malak na hriat ma sak aduani ati tual chung buina chuak tur tu te le an chung te mi thi chung te le chung ko engzan nge tun thlengin state sarkarin tranpuina apek to te zota nunna chan chung te tan na pek tum ani em ti te le pek tum ani chuan engchen nge akalpui to ti te NHRC chuan azot bok commission chuan in rem na le in u naw na om le theina tura an malak na te po zotin tharum thona ti top tu le khotla nga remna muana le in pum khana om le theinan mala turin sarkar abei sei thu ata langa sarkar malak dan report hi kar ni ralma a thelu turin a hriat tirani National Commission for Human NCW chairperson Rekha Sharma chu mei nilia
Manipura ti nom na tur tu mei che pathum zinga pani te chu Churachan pura amu NCW chief Rekha Sharma chuan nithum cham turin Manipura hian azuna July ni somni panga khan mei che pani te amu ni Rekha Sharma hi boina chuanua Central Sarkar Iowa Manipur tloma saber tuani Sharma hian state ho tu tele police administration official te mu in ami mu zinga hian chief secretary Vinit Joshi le Director General of Police DGP Rajiv Singh te antel aniba ka hian mei chepol te khotlang hruai tu te le boina tur tu mei te le kuki zo mei chia te amu bukani mei ni lia mei te mi pui te che dan rap thlak tak tur tu kuki mei chia te private ukilin adin saka CRPC section za somruk pali noya an statement record an lamabak Judicial Magistrate ma an statement pe chu poi khoi tu apu te chung thu relnan a thatok ani he thil thleng kai hnoi hian mi pasari man ani tua police te hian rin hlel mi som pali an nei bok Sharma hi ni lai ni khan Delhi a alet le tua sarkar lai pui ho tu te mu in Manipura meichia te chunga thil thlendan report kim chang apek thoi rin ani meiche pani te chunga thil thleng video dar tu July ni somni khan Sharma hian DCP le chief secretary te chu he thil thleng chungchanga an hmalakna report nili chunga theilu turin alo hriat tir towa NCW chuan he thil thleng hi abo zui ngal don ti alo tweet to bok social media video adar ta ka hian Sharma chuan he thil thleng chungchang June ni som pania NCW hena complain lu chu Manipur sarkar hena alo thon to ti soin Manipur sarkar chu mei ni somni pani mei ni somni pakwa le June ni som pakwa te lekha alo thon to ani ati NCW chairperson hena complain the lua hian kuki nam mei chia te chunga hleilen na sang mun ruka thleng chungchang talan ni in mei ni lia kangpok pi districta mei chia te pong sualron le soisak chungchang po atelani Mara Autonomous District Council MADC fu thutkhom chu July ni somni panga thole ni khan tran ania zone ha thak te torpuina soiho na tur motion nimin khan hausa pudlu ania chairman in anhola wangin MDC 10 session hall anchuasan MNF le Congress Party tanga member of District Council MDC te chuan an recess hall a thu thar te dar tu te komin session hall anchuasan chan an soifiangal MNF legislature party leader Nalo Solo chuan Manipura zone ha thak ten na sataka an tor thu te in le lo chana bekin tam tak ti chele rong taka in thale in soi sakna au mek thu te Mizoram puma torpuina kongzo nei ani thu te soya chuti laya Manipura unaw te torpuina thu reilo te soiho phu na motion an pulu chu chairman in anhol chu poi ati thu asoini motion pudlu hi CCB rules somthum palina be chana te nia chairman thu nei na lieu ani thu soin Nalo Solo chuan list of business a atello ti le session ton ma ni tala alu manangai thu chuan lamanga motion ni nolani list of business BSC siamania motion ero chu englai po lu theni chairman thu nei na ania poma pomlo theitu ani ati Nalo Solo chuan Manipur chu BJP sarkar ani wangle sarkar lai puya BJP an sarkar boka wangin MADC a BJP sarkar chuan motion soiho an du ro nia an ngai thu a soibok